Awang na Leipu yang na subscribers naman moilan dan na may salam jayam na yelak ba Hatuo channel ayang Hatuo video kay pone yapu jayam na. Tanapo tuman moilan na singa ana jay yalak tinasa Kahtoknyu Ngaolan adam hakaya penang. Tuman moilan na singbu 43 tapi assembly constituency by election na hamni hani 7 November ni vote halak ngonam. Hatuo chiangme Chief Electoral Officer kaie ipua 43 tapi assembly constituency by election jingne election camping ngopua tani 5 November hanyoyi 4 PM solak se inang Hatuo People's Act 1951 Section 126 ma yapanyang solak se ibu ngalan jadamna Hatuo hipap kayang heme 43 tapi assembly constituency ma political party lane election camping yongolak ane public lano election jangme meeting ane function yongolak se ibu ngalan jadamna yalak pe Chief Electoral Officer ibu District Election Administration ane Police Administration lande alokan mabu 43 tapi assembly constituency de election camping jingne paibu political parties lana tani 4 PM saume tainatamlak bongpong se ibu ngalan jadamna sa tawo ihupwa teman mon district man 9 constituency ngona Hatuo yume tani 43 tapi me by election yalak ngona takai teman moilan na yoku macam ha auhi pang ngaya boy teman konyak jingne ngailak ngona takai ngope chope tihela ye jiba jingmai wang mai ma Hatuo election so tamlak jinna se teman moilan na yoku macam ha o se Hatuo pawo jadamna Springdale School Bokhala ne mani cultural come day of gratitude organized ne mengyangki Hatuo function में theme speaker ने former Lotha Hoho cultural secretary ane retired DIS Solan Hamsoi nyidyangki Solan Hamsoi students lande encourage ne myangpua yoi ngopu nyoi machia alokan machia Lotha karlan hau kema jahe jada Lotha ngao lak jina se encourage ne myangata myangki ane yelak pe students lande cheyong lande hamke respect ne myangla hamke ESC ngolak Hatuo nyau damdung moyangki ane Solan Hamsoi ibua cultural nyuheimo ane juheiwan me meaning or Leipu ayong changona taukai Hatuo nyuheimo ane juheiwana respect pai ESC bu pai anglak yang ilak jingne ibu ngalan moilan de janna sa tuman konyak lano hanggade nangki konyak tumana jing hangsingo tesena ngao pangbungona hayang bu tuman ngaulak jinna se common ngao changona tuman moilana Hatuo common ngawa singne ngangha hangne segama abe tuman konyak jehenau ane nyahenaulan pame abakan majia boy konyak ngao ngi gema tuman unity jamona takai Hatuo common ngao singai ngolak jina tuman moilan nganghau se Hatuo pawo jadamna kuhima ne kem hayong bulan tuman moilan singna kuhima me traffic sangsia hanggangona Hatuo sangsi soft na menglak jina se multi level car parking NST station kuhima me inaugurate ne mengyangki Hatuo inauguration program ongpu Union Ministry of Housing and Urban Affairs and Petroleum and Natural Gases Products Singapore ibua North East Catalande doi mai linglak jina se teman Prime Minister Modi ji kaie taye ngopu idam yangki Hatuo North East States lan yume anyai Nagaland jine doi mai linglak jine taye ngopu yangki Pradap Singapore ibua center mabu scheme ane project achui ayong jia Hatuo khong kibua Nagaland me implement na menglak jine nganglak se ibu ngalan jadamna yelak pai iye ibua 2014 mo wangai Modi government payang heme North East States de central mebu ministerial doisau jingne 300 times visit na myangbu iyangki ane central mebu individually visit na myangbu 76 times visit na myangbu idam yangki aneo iye ibua Nagaland sama ye jibe North East khong kimbu me central mebu hangi ba scheme PMJY kibu ane winters land phabu scheme ane sokolanda phabu cylinder gas kibu Hatuolan khong kimpua Nagaland mio beneficiaries lan tawyang ngonang se ibu ngalan jadamna mani tawa jadam ngalan me ibu kie Kohima Chambers of Commerce and Industry lana iman member Anil Chaudhry yesing bukar lana pho dai bujine contempt na myang phabu ngalan iyangki Hatuo changme tani taw ngalan hisab me Kohima police lana ibua Hatuo Anil Chaudhry 26
October ni hoi ya atai pu se yang ki hadau jingne 29 October ni FIR na myang pu isa yang ki tau phema October ni ho atai pu Anil Chaudhary ayan na yi atam bu ngalan tau bu moilan de charanna mani hardwork ni Manipur capital Imphal man lain nahalan street te ngayang rally ngo pu ngalan charanna Emane rally में demand में क्या number 4 Manipur state में National Register of Citizenship implement में लग चिन्ह yang ki ni subupa में emane demand में क्या Manipur में ngopu immigrants lan Bangladesh में baibu Myanmar में bu baibu Nepal में bu baibu emana yang matau lak pongpong yang matau yang ai emana changa tai lak pongpong se ibu ngalan jalan hadapa rally 6 students bodies lan organization yang pumonang hadau 6 students bodies lan hakemonang All Manipur Students Union, Manipur Students Federation, Democratic Students Alliance of Manipur, Kanglaipak Students Association, Abunpa Iraipakki Maheroi Singpanglak, Students Union of Kanglaipak. Hatuo Students Union lana rally organized na miyang pumunang. Sa tao ibukia imana dimanan miyang buwa. Awang na National Register of Citizenship Manipur me implement na miyang lakbongpong sa iyang ki. Ni si buba me imana ipo Manipur mengopu immigrants lana yang atau lakbongpong. Yang atau yang kama imana Manipur state me bucang atau lakbongpong sa ibu ngalan yalak pa nomana calak jina saya jalan na. Dini bungalan halan na sonang Leipu malan daya minyong panang.